više i više pogoršavao. Muslimani su dakle došli do toga da naprosto nisu mogli ništa od svoje vjere da svjedoče. Oni muslimani koji su formalno prešli u islam, a zapravo su ipak svjedočili islam u najvećoj intimi, oni su prosto svoju djecu testirali. Znate, prvo bi, na primjer, majka testirala svoje dijete i nekomu tajnu važno rekla, a onda bi otac pokušao da tu tajnu sazna, jer se tako dogovorili. Ako bi nešto od te tajne reklo dijete ocu, onda bi otac rekao još nije sazrio da mu kažemo ko je on. I to kada su 100% dakle bili sigurni da dijete zna da čuva tajnu, čak i od oca ili od majke, onda bi mu rekli sine, ti nisi kršćan, ti si musliman. I to je trajalo sve negdje tamo do 1609. godine. Smatra se da je 1609. godina koja obilježava zapravo prisustvo i posljednjeg muslimana ovdje u Granadi.